ngihlala sikhona khona ke la seBarberton lokumnanzi ke asambi sodwana ke kunenzatheli letvela ka SABC nathi uvakashela eBarberton ke tite kuMpumalanga Youth Foundation. Ngiyathemba uyabona ngalethi indzaba ke la zayi kuseBarberton Cobo ngicamera woman nzatheli SABC na le inzatheli SABC angicela kumbida nge-technical guy today. So lebakushuta la kutawuvela etindzabeni ke but mina sitowena umsebenzi wethu lesihlale siwenda ku Veli Media sende behind the scenes. So bavakashele na indzawo bekuliposi dzala ke lala Barberton but nyalo seyisetshenziswa iMpumalanga Youth Foundation nalabanye labatimele lo mbona akagcoke ikotoyi neLGS lelibovu ngumphathi weMpumalanga Youth Foundation. Pressa na notification button utolalela netinto letowendeka la ku Veli Media uphenza utibukele inzathele ka SABC tobicucisana na Ayanda weMpumalanga Youth Foundation basho ukuthi basebenza ngani nokuthi bayithole njani lendzawo le. Ayanda usitshele ngeMpumalanga Youth Foundation Center ukuthi indaba kahle kahle lana futhi abantu abasha special graduates basita njani la services lena provider ku center. iMpumalanga Youth Foundation sayicala ngeminyaka ngo-2015 ngemva kokuthi sibone kunesidingo lesikhulu emphakathini wethu waseMpumalanga ukuthi abantwana labaningi ababetikolweni abakhona ukuthi bathole likhono labaloko labakufunzele nebabuya bahlala emakhaya ngenxa yokuthi kutholakala imisebenzi. Sabona ukuthi ingcono siyivule sibambisane nalamanye bafunzi abakubuya ama-university sabe sesiyayivula. Lesikwendako la sibasita ukuthi sibathole le misebenzi, sibasita lababuya etikolweni labanganawo lo likhono lokulala imisebenzi abayifunzela ngoba etikolweni babaniketa i-theory kuphela. Sesiphinze futhi sisite nalabo abafuna ukucala ama-business ngoba siyasebenzisana nama-business nama-institution lamanye lafana nabo-NYDA nema-companies lakhona la fana bo-Barberton Mines ukuthi labantwana betikolweni bakhona kubathatha babanikete le skill labasuke basidinga ngaleso sikhathi. So nalo sibanikete i-internet bakhona kungena ngoba nayo seyiyabida lamalanga kepha lana sinayo bakhona ukuthi bangene kuma-computer babuke laba kwendawo labanye bafuna imisebenzi online nalama-applyela leto tikolo abafuna kuyofunza kito bayakhona kwenda. Siphinde sibaprovide futhi nangema-advice ngoba labanye abantwana abadi just usuka phasile angathi usuyofunzela ini nokuthi alinzele ini ekuchubekweni kweminyaka kuleto tulifunzela asuke adena. Labanye bashiya emkhathini ngezizathu njalo ukuthi lebahlangana nako endleleni basuke bangasakwadi ukuthi ngiko yini lebakufunako kungako bapheka untshintsha kuma-university loku bise kumosha isikhathi. Thina sibasita ngaloko ukuthi sibanede lelo lwati lelo nabo siphinde sibathathe babuyele basite leyo miphakathi basite nalabanye labasuke nabo beta emva kwabo. Usithole injani ibhizinisi le-structure lesakhiwo lesakhiwo sisithole besimosheke kakhulu ngendlela yokuthi konke lebekhona la ngekhathi bekunjonjiwe ngilaba lesibabhe Matinyawu upe nalabanye nje bantu labakhohlake bathatha yonke into lebeyikhona lenzawo bese kubhaca bozidlani kubhacana labantu labanye labagangako. So sabe sesine sibona ukuthi kunesidingo sekuthi lendzawo siyilungisa ngoba beyiyenda kunuka kulendzawo nje kungalawuleki ngoba wonke umuntu bekatholakala la. So sabe sesibe yafuna kusibona kathi bayo ubani sathola ukuthi iziposi ngilo leli banika balendzawo sabe sesikhuluma neParliament ukuthi lesiside sithole lona lobuke liposi longanga CEO make nomkithamono ukuthi basendele isivumelwano ukuthi sikhona sithathe lendzawo siyisebenzise sabe sesiyayirenovate. Sicabanga ukuthi sesikhathi esingilinganisela ngangeminyaka solo siyirenovate. Uma ngikhumbula kahle ngathi besiyi-3 umsebenzi lesiwendile from upenda Thailand konke lesikwende lokwendeke la sitendele thini ngetandla tethu. Ngiyathemba ukuthi vele ke kumphathi weMpumalanga Youth Foundation ukuthi basebenza ngani badila ngale kangichaze ngakho ukhuluma ngokuthi not wonke umuntu ke kufuna ayobuka umsebenzi lo munye ngathi mela so nangizama ke la so business lo timele lo tochaza ukuthi wendani naye uyigraduate but akawuthola umsebenzi van after ukuthi wenda. Tell Zama the struggles of getting jobs since you qualified as an RPT and what is it that you're doing? Okay, the struggle of finding a job in engineering, especially as a female, is quite hard around Barberton. There's not much companies. There's a few companies that you can get your in-service training, but not for long. After that, you sit at home, start again, you try at the mine. As everybody knows, in the mining industry, it's male-dominated. So usually the perception of a female working in the mine is like a stigma. So it's kind of like 99% hard to get into the mine.
you go about make sure you're able to put food on the table? I'm a person that never gives up. I had a support structure for my family, so I've approached quite a few small companies around Barberton. I've worked with the likes of Dela when I was still doing my training, the likes of Mr. Spin, Fire Spin, and I also worked as one of the EPWP people, but in the electrical department. I think it was a contract for about 1.5 years. So after that, then it became worse to actually find work. So I decided to open my own company and just push from it after that. Tshela ukuthi nyalo sophila njani njengoba ushilo ukuthi kube madinga sophila umsebenzi wendani manje. Mina kuphila kwami ngavula ikhampani after ngihlupheka kakhulu ngokuthola umsebenzi lo-permanent. Ngidivulela ikhampani ngiyadisebentela ngiyacasha labo bafana once or twice in a week but ngiyadisebentela ngine-company yami Makhosi M project, so it's a struggle everything. Ngiyabonga. Ngiyathemba sonke siyifunzile la kuzama abanye abantu laba qualified labangawutholi ke umsebenzi, but ngequalification yakho akusho ukuthi ungahlale ungasebenzi. Manga umsebenzi wakho unema practical ungasebenza ke ngoba sonelwadi la lemsebenzi lo ufundzele ke ungaqalela ibusiness yakho. Then mangabe umuntu lomusha ke ufuna iadvice, ufuna lwadi in terms of career guidance, in terms of ukuthi okay ngitiphi indzawo longa applyela kuto, vakashela Mpumalanga Youth Foundation batoko bese bakunceda ushilo umphathi wakhona. Lokunye ke lokungichazile ke la namuhla bato interview kwesomabhizinisi labanyenti ke, and ngathi bekuyi theme yebantu labasikati, khuluma ngebantu labasikati nangu lomunye ushuta straight la kuyodlela khona ke vele nyalo sekufuna sikhulume nalo muntu lodila ngekudla ke la. So bato bebacocisana ke naseSinozipho nangu uyambona ke la bamsuse ekudleni udila ngekudla nguye lothengisa la. Lokungijabulisa kwe njengoba ngikhuluma ngeSiswati uthengisa ke kudla kwesintu la shwezayo mangicethe ufuna ngiyobe sengidlela ufake ne-apron udila ngezinto tekudla utasichazela ukuthi yini leka wasiphakela kona after. Tshela mama ukuthi wendani lana ngokusihlakala nomsebenzi wakho ukuthi uyokulana le-fish. Lana ngiyabheka cishe kokudla kwesintu lokukhona nje longathi ngahlala phasi ngabo ukuthi okay ikabathole ishoda ngakuphi kudla because la kuyapheka but kudla kwesintu akukho. Then sabona ukuthi ngona sibele masiswele kancane ngiyilindele ngathi engagijima ehamba. So phela kudla imhloko, mathumbu, ingqondo nemibhidi. Kuzophela khona emanqeni. Cishe nje konke ukudla kwesintu lokuthela. So uyadibona njengoba nakuthi business ngathi hamba nalwana uyadibona umsebenzi emavele lana sewudlele kubantu. La ngingaphila impilo yami. Angicabanga ukuthi ngaphila. Since ngivulile mina la uhamba kahle. Ngelanga lokuqala ngakhona ukuthi ngibe nama-customers amaningi kakhulu. So angidiboni ngiyofuna umsebenzi nemali iyangena, i-profit ikhona ngempela. Ama-customer layo ngicabanga ukuthi angabakhona. Cishe yonke i-tribe idla ngathi emakhona. Mabathi gogo leya shalibhodo ngilaka ekhona ke Nozipho la ucecile kusitshela ukuthi uphekani kufuna ubiyele hayo upheka ke base baphuma bayala ngaphandle bavakashala ngaphandle nje eBarberton. Uyabona ke nangu namakezodwa abantu oxoxisana naye ke la uthengisela ama vegetable ngiyindlela lekaphilisa ngayo nabayabo anyanisi bayalenga ke la nawaya amatamatisi atifolele. Then lokulapha lokulapha ekhathi mazambane lawa sena ya iblom alikho ku blompot but ahleli khona lapha sekunyendima apula nawaya ngemuva ngikuloka kuthengisa kodwa uchaza ke ukuthi bantwana leba bafundzisa ngale mali lebayithatha la ubhlungu ke mase babuya emavasithi bangathola umsebenzi ke la. Lokunye into ochaza ngalenzawo nje kancane ukuthi kule sakhiwo lesi behlala abantu labanjani babuyaphi then lishintsho libe nini makufika iMpumalanga Youth Foundation khona la ngiyile lishintsho libe khona nesimo nje sokuhlala ke ukuthi ube sela uyasebenza usemzansi ubuye ungathola umsebenzi kuba njani.
igama ke Zodwa Patricia Ngosi. Ngiphilisa ngalokho kwendako la ephambili. Sithamathamatisi, maplants. So sizama ukukhulisa abantwana. Bafunda abantwana siyabayisa ema-university kodwa kumatimba nje mntwana. Kumatimba ngendlela lesimanje. Business ayikho iphasi singajabula nje ngoba banemehluko. Bona abantwana mabake ama-university bafike benteni bebayithola le misebenzi noma bentenani? Bahleli bantwana bahleli njengokubona nje lenzawo lebegcwele bantwana. Bantwana balala khona lapha nawuthi uyambuza umntwana ukuthi ubuyaphi umntwana utshela ukuthi ubuya kubonansi athi ohlala lapha enzaweni. Siyabonga ngoba namhlanje kungenzawo seyilungile Ayanda umile lapha wayekhulisa yabonakala seyingcono namuhla. Bantwana babuya ema-university bahleli imisebenzi kude lokwentekako nje imatima kakhulu mntwana. Siyabonga. Asibonge kuMpumalanga Youth Foundation, Zodwa, Nozipho nase Zama labanye lesingababonga be-SABC ke. Ungakhohlwa kusherela labanye. Then mina nawe sibambana ku episode lelandzelako. Igama lami ngingu Prince Vilakazi. Thank you. Abasha.